kou whaitulou ki e takawhalu o e kupenga o pē, pia mangahi otu kawe ngā. Ki he whenakena tonga mo e toke lau hake mo i hifo nau whenea aki i he wawaloa. O kou whaapapa ki e kakai tupu'a e whonuani, te whito ki he matakari nana wala ma nāpuri o wanau tolu a Kempelani. O kou whaapapa ki e tamasipiri nisi kalauni, tu poutoa au ka alala, koe ulo ha maafu mo ha ngata tupu o kumea hen mono whare. Pe foki e tāhine Princess ko la tu fui pe kāka koe talawhika ulahi o Tonga ki Australia. Ko atua ia e whaapapa ma ke ngā iha ko toa pē, ho eiki mo e tau whanua, pe he ki e whare a matāpure. Ka maa foki e kautaki whapuritikare whanuani, pa pe he ki Tonga, pa pe he ki e kautaki lotu, ai Tonga ko toa pē mea mai me ngāhi tapa ke keo he Kolope. Pea kou tai Lelei heni, ai ku whaafe ke he whiawhini, ko toke tā Leonaitasi hopo noa, mi he kautaha wharerei Atamai, pea moe maananga tonga, pea mei Tonga. O kunei heni, ke kamata, e ma Polokalama whakahui ke ua, ko ne vahe mai e ngai whaatotolo mo ngā ua, ko ne whai te whito ki Tonga mo e Otumot Pasifiki, o moana whikau aki pea mo e to'u tūpū, pea pehe ke mo ui Atamai, mo e Atamai, i he tawhaaki o e Atamai o e to'u tūpū, pea pehe ke tawhaaki o e Atamai, kautaha Atamai, whalerei Atamai. Ko iai i kai te utoi whakaloloa, ka te u awe ki a lo au Sika, pe ko reo toke tā Leonaitasi hopo noa, ke ne kamata, pe te utoki hu atu pe o tānaki, pe a ka pau e whia mao ngai whihui, ka ko e whia au pito e Polokalamani, ke tali Lelei ko e Sika ne ongo e lawe e ngā mata umu mo e whimo e kina, e ngā whatongia ke i tongana, pea kua o whoka e COVID, ka whatawange pe ke mouhao kai kei tuku ho tā i wā mo mai tā ki ke kau mai ke tau Polokalama ai lo au me kau ako Iloa ngahi mala e. Ka e whafoki atu e Sika MALO au pito. MALO au pito po walu e mau whainga maari e koe ni kai e whahau tatalanoa ki he kawenga koe ni e ui pe whoke Atamai koe o rita top tapu. Kono uinga he top tapu ha ai Atamai. Kono uhinga e koe whaitu uia o ku hoko ai ai mea koe whaitu tu uni pe mo e whiri. Koe whiri kotoa pe mo e tau whaitu tu uni kotoa. Pau ke ai e ne whekau aki ana mo e fwoi o rita top tapu ko ia. E po waru ko apeha ki whakatata e taha e. Koe whakatatolo mai koe he psychology o no po ni whekau aki koe mo e palopore ma whakasosia e ne tupu ke lahiange. Aia whoki koe ne lahiange tupu e palopore ma whakasosia e mo e palopore ma whakaekonomika. Ngahi palopore ma koe ia. Koe sio ata sio ia i kai mo ui Lelei mo mamangia e foi o rita tapu koe Atamai. Pero mea ne o asmai. O alo foke te stress yang e kakai he taimini e po walu. Asia he nau i te ita mo ngahi tō ongo tamaki ki. Ka koe direction ko o mai he whakatotolo. Tokua koe pesete fitu noa pe lahiange o e tau whainga taa ia. Kaki tau lava vete ha foi pore pe koha paloporema. O tau te hanga tolo whanau iai mo paloporema ki. Ai koe tau paloporema, koe pesete fitu noa ai koe whau pe e tau tolu.
E koe tau whakarea koe koe whai whau koe ia, o ku ukinga ia ki he ikai māmangia mo mo ui lelei e whai o rita topu tapu koe koe Atamai. E kono mahu inga ia ka veinga koe ia, ka ku tau hanga e tau tolu ia e pouvalu o ikai ke ave ki ai a whakaapa-apa makehe, whakamahu inga makehe, pia moha ngā au e whakavave ki ai. Au koe ke tau hanga fu, ave ha tau investment ki ai. Pia koe mahu inga ia koe o Atamai, hange koe kulave koe he takamata, ko ia o ku hoko ai ai whai tu uni mo e whiri ko toa pe. Pau toki Atamai rewa ia i he tau tō o ngā i he tapa kekehe. Pia koe hui mea ia o ku pūri a, pau koe ke tau whaalava o talanoa ki ai. Mahalo ka whi poini uraki o mahu inga koe ke uraki whakotu uhengi. Koe whi tui o hoko ai whai tu uni mo e whiri. Are. Pea koe whi te toi whakakau rewa po walu. Koe ne whehalaki pe whi o rita topu tā pūpe koe tau pehe. Koe ngahi software po koe Polokalama ne whakalere tau pui. E hāsino mai a he tau tō onga whakawhi tui. Mo e wā whekau a koe te tau whātu. Hange e whakatou kona whakatou loua ia. Are Sika. Ai koe whiteftoi whakakau ia mo e mahu inga ka venga koe ni. Kau ata e whakatātā e pōwalu, ki mua e tahanga ti whaine fo i whakakau koe. Koe. Ai ta e tokanga koe a māmani i he mahu inga e fui o rita tapu koe koe Atamai. Tau kamata pe i he ako. Are. Koe alu koe a kita ki he ako, tau kamata pe i he preschool, aloha ke ai ki he primary, ke secondary, aka ke university. Koe re soni koe u tau ako, o ku tau ako e tau tolu ngahi me ai e tua, mea tau tolu, ka ikai ko tau tolu. Ia. Ia koe ni whoki au toki whanau e whoi discipline o kuigo ko psychology. O toki ako ia he university. Ka koe tau tae tokanga koe ki ai, o ku Atamai ki tua i e tau mo ui Faka'aho. Ulu aki koe alu e paloponema whakasosiare ki to e lahi ange. Hu mai mo e whaito o kona tapu a ki lotoa e tau mo ui. Hu mai pia mo e kawamalohi, o e tapaka. Hau pia mo e social media. Hau ia pure i ki tau tolu. Kono kahano o hinga, ko tui kono o hinga ko kai ke tau kau he ako e tau wako ke whakaloloto e tau ilo. Ia. Mo e tau poto i mo ui, mo e tau kei, ki he e tau mo ui. So ka wate whi whakatātā e taha e... Are. Tau sio heni ki Amerika. Ko e taha business lahi taha make money e kau ngāo, kone kau kakai kono ngā ke Atamai kau kanselama. E whi Polokalama koe ko anger management. Ia. Ta tau pe mo Australia, anger management. Ko ku po ini e ni po walo. O ku uhinga foke management, ko e tau hanga o tataki hafo i ngā aue, tau lava whakalele lelei e fo i ngā aue ko ia, pa tau lava mapurea e fo i ngā aue ko ia, he kono uhinga ku mahu inga kia ki tau tolu. Kai lava mau e ola kou tau whia mau. Ko tau alu koe ki he stress management. Hangai o tau whakamahu inga e ta tola mea koe ke totonu ia ke tau whakamahu inga i. Pea koe whakatu urewa e whakakau, tau whoki ki he self-management. Ke te lava e kita uluaki, o tataki whakalelei e te mo'ui, te lava whakalelei e te mo'ui, pea te lava mapurea. E kono mahu inga ne whi whakakau koe ia e pouwalu. Koe tau talanoa pe whokeni he Atamai. Kono mahu inga koe whi whakakau koe ia, koe te lava pe whakahoko ia, te au kita ke whi tuunga o ia i e meri no i loto ia kita. You have peace within you. A koe taimi koe te au ai ki whi tuunga ia, e ke te tū lavea ngō fua kita. Ke hau e ngahi pōre me whakatauere me whakawhi atungi ai,
pa te hea, he te tu umau pe kita. E ko hana uhinga, e ko te asilava e kita, consciously, i atamai e koe ni. O tataki e te mo ui, pa te whakalele lelei e te mo ui, pa te mapurea kita. E ko te lava pe ia, koe ola koe ngā aue koe te whakahoko, pe koe ha, pe koe ako, pe koe alo ngā aue ha whare ngā aue, pe koe te ngā aue ha office. Koe mea koe te whai, e tuku kakato ki ai hoto atamai mo hoto loto. Pe koe no whakarea whapapalangi, o ku te fully present ai. Pe koe te fully present pe koe ha mea, koe tu unga o e te participation e hai, koe ai, koe quality e ngā aue te whakahoko, e toi maa lunga mo ia. E whai te whtoi whakakau ia, o wā. Koe whuke tau whai e tau tolo e ako ko ia. Koe tuku whakaholo whuke a Ilope, koe tau taritari ke hoko e palopore maka tau tō ngā aue. Hono whakatātāe, alu tau ave kakai ke na uo ako kautela. Tēnā o mai na tolo tuku na uo ofisi he wapi ako koe uo ofisi koe u bisinisi. Nā maa nofo ai, o taritari ke hoko hafo i palopore ma, a toki ala whae ngā aue. O tuia aku e pouvalu, o ku totonu ke a hoko ani koe curriculum i he a kō. E a koi a kita ke te ilo e te mo ui. He kono uhinga, koe tatalanoa koe ki hanga ue. Koe ere me niti whika ura ki koe human involvement he ngā ue. E ka paurewa hei kai ke lava e he tau taha ia o tataki lelei, whakalele lelei, mo mapurea lelei e ne mo ui. Koe ulu aki e stressia. Pea more ke kautaha, kono wa. Tene hanga ia whanau i e wā whikau aki o tamaki. Toi kovi moe ke kautaha. Te kono tolu, e malawa ke ni hanga ia ai e service, ke masiva e service. Kako unga ko talatanoa te whoke utaftafa aki koe ni, ke mao hafo i ata, ki he maho inga fo i kaweinga koni ko o rita tapu koe atamai. Pau si e tau ngā aue ki ai. Saka te hao o ki i unu atu ki loto ki he lolo to e fui whakakaukau koni. A self-management e po walo. Ko te hui rewa upehe. Ko whē konga e tau mo ui, e tau tataki, whakalere mo mapurea. Ko tari foki ko tau atamai. Ko whē kono hoko. Ko whē konga ho tau atamai, e tau tataki, whakalere mo mapurea lelei. Ko tau whakaukau mo e tau omu. Ko whē hui rewa hano tolu. Ko ha e tau ilo ki ai. Ko ha lahe tau ilo ki ai. Ko tari koe ki au Siosiua au pitane, te kai ki a koe ki tau tolu ia. How to access he information koe na tau store i fui orita top tap. Ta kou tui e pouvalu e huma rewa hene fui direction go o mai he folofola. Auha ai kakai koe masiva he ilo. Ilo ki he ha. Ki ngahi Polokalama koe na tau whakahu i he orita top tap. Pea koe tau ilo koe ki ai, o ku kau ai, e whai whakakaukau kone ku tatalanoa ki ai, mahu inga koe mo ui lelei ai atamai. Pea uhinga rewa ai mo ui lelei ai atamai, ulu aki, o ku tūkunga lelei hoto atamai mo hoto uto, koe kia halavea hoko ki ai. Ko hono ua, o ku te ilo ki a te kita, ko hoto tare ni timo mea te malawa. Ta kono tolu, o ku te ilo ai wheituu o ku whanonga kia e te mokui, mo e taulanga e tau kia e te mo.
Te hono wha, o ku te mau a ilo, poto, mo tau kei whiunga, ke te lava o matatari aki, ai ngahi pore, anga maheni, kehe mo ui whakaaho. E te whito I principle o ia po walo. Pea koe fuaini ki he mo ui lelei koe a Atamai. Koe ngā ue koe te whakahoko, koe ola o ngā ue koe ia e fua lelei mo aonga. Are. Te kono ua, te lava rewa o whakahoko ha ngā ue ke mo ui ai hakakai kehe. Koe uhinga ia o definition ia o mo ui lelei a Atamai. E koe nata ki lawe at ke he konga pe koe ki muake. Ange koe ta to'o mai self-management, Ia. So kau ata hawai whakatātai. Koe awha mamana koe kau whai a koe po walu, Ia. Nai whakawhai ahe po ngā a koe ke ulea ki he tau pure a koe. Koe ka venga koe na kore mai koe ango lea, I ke walanga mo a lea he stress management, Ko tanga nau tōru. Koe whai paloporema koe ni koe whai paloporema whakamāman lahi. Ke tau tokanga koa ki he mea koe koe kulukia e Atamai. Ke tau lawa tataki whakalere mo mapurea le. Ko hae uhinga mo rea tau taimi he tau wō ki ai. Pa tau kamata ia tau tolu ko investi au lahi a. Ana weke ki he kau pure ako. Kata ko hike ngeho nima ka pau ke tau talanoa ni he self-management, Ke koe lawa whakalere tataki mo mapurea le leiho mo. Na hiki ka atoa kau pure ako. Ko tamu koe nau whakamata lai hono o mai e whi whakakau o whukotu I he. Ngahi mea whakai Atamai. Toki mahino ai ki he toko lahi. Tau koe ke nau la vai e nau tolu. Pe ko pau ki te tomua ilo kita ki he nau koe o Atamai. Koe whakakau mo no. Mona. Kai malawa ki te hoko e whakahoko e mapu. Te koe whenga nau tolu. Ka mo pehe koe haho no mahu inga e self-management. Koe mahu inga uraki. Koe lava pehe toko taha tāki o whakahoko e whaimea koe. Ke ne lava uruaki. Tataki lelei ne mo ui, whakalele ne mo ui mapurea. Ko ne lava peia, te ne toki lava rewa o whai hafo I ngā ue tatau pehe I he kau whai a. So e po walu koe fo I principle o tatau I he mea koe parenting. Polokalama koe I he ako ki he mātua. Koe uho o e whahinga ako koe ia, ke whakaivia mātua, ke nau tomua, know how to manage themselves first. E ka pahe ke lava he mātua o whai e whatongia ko ia ke nau lava tataki whakalere mo mapurea nau kui. E ke nau lana tolo o ohi ha whanau I atuunga ku Lelei. E ka hana uhinga, e nau whainga tā ia na toke nau matatare ngai pōre ke. Pa nau nofo nau tolo I he whainga tā ia ko ia, ka ke whahanau whatongia whaka e mātua ki he whanau. Koe uho ia Polokalama koe parenting. Te whakaivia mātua of how to self-managing themselves. Pea no uhinga, ke nā wau ke hafo I tu, koe taim kou te aloa master e te yourself. E si ke te whae kita hawha hinga whai tūtūni mua whiri o kuhala. Ia. I he mo ui. Ka uhinga pe ia koe tau tokanga I kina ai o rita tokutaku. Ai koe tau talanoa koe ni ke whakakau koe mo ui Lelei a Atamai. O ku kau ai e fo I mea koe intelligence. O tau lava fo ke tau whakatonga I koe poto whakapoto. Ka ku uhinga ia I he mala e koe o neuroscience. Koe te mau e ilo poto mo tau kei whiunga. Ke te lava o tataki whakalere mo mapurea Lelei e information ko ia
Ute o sistoa ke foi o rita tokutapu. Mm. E ka kai ke mau e intelligence, ko mea hoko e lere noa ia whakakaukau. Pe tango te nau lere noa ia ai, e a whaangia rewa mo ui. Pe ko ia o ne create koe ai. Palopurema Faka'atamai koe ko depression, loto tao mia, anxiety, loto puputu. Ko whaingata ia ko ia, ko e tau tukuange ai u whakakaukau ke nau whelere aki holo. O hirean ko ia ko kita pe ia o ku te whau, ai u paloporema ko te tu ulu ki ai. Pe koe pore ia e pōparo. Are, are. Au maho inga bito ke tau tokanga whaiha university ai. Tau si haini he taimini e pōwalu ki he ngahi, kau taha whakamamani lai, ngahi Transnational Corporation, eh? Mm. Pe tau tala noa whaka ki he pisinisi. Koe mea fua koe pe e ku lelei ha pisinisi, i he ngofo i ere me ni te ua. Koe return on asset, e koe panga kou tau tāna ki. Koe return on equity. Yeah. Mm. Return on equity koe panga kou tau tāna ki, koe return on asset, koe koloa kou tau o mai mo hae lahi e sirini tene hanga generate, eh? Mm. Tok whakatonga e mamani, o ku lahi e stress he ngawe anga. Ka koe ne impact ana i he profitability mo quality o product o ngawe, o kune ue sia lahi e. So au lewa mamani he taimini o whai e training koe ki he uilelea Atamai he ngawe anga. E koe whi whakakau o pehe. Ke tau whakahoko koe training, ka koe return on investment. When employees o kunau mo uilelei ho nau Atamai mo nau. Koe whi mea uraki e hike le volo e nau ngawe. Okay. Koe efficiency mo effectiveness e nau performance e toi maalunga. Pakake ngata pe ai e holo lewa stress level ki lalo. Pakake ngata pe e ne sai he api ngawe. Ka ito e sai ke ne nofo mono family. Tono uinga koe tau tokanga makehe ki he orita tokutapu. Ke oa te tau toi whakamaha mahalo ka tau ilo ki he ngahi information na tau hanga o stoa ki ai. Sapa te tau sio mai me enkolo goe a Sigmund Freud. E pese te wau noa ia tau Atamai koe ki tau ilo ia koe pese te wau noa. Mm. Ka paurewa koe Atamai koe mama, ka tau hanga e tau tolo ufia e whai pese te wau noa. Tau lere whakapo uri holope. E kono whakarea e taha, ka pau mo oni whai whakakaukau ka he tau mo ui Faka'aho. Koe toko taha ko toa pe tu la vea ngofua e tau. Yeah. Kono ui ngā koe tau tae tokanga ki he mahu inga ko ia o rita tokutapu. E koe mea kātoa tau hau ka tau tolu filter through mai he whai. O rita tokutapu. Saka te o mai whi whakakaukau ta tau ke tau sio aki ki he mea koe koe ako. Are. Pō wako, eh? Yeah. Ako ko tau ka vei koe koe mo mo whakatotoloki. Pea koe koe whakakaukau, eh? Yeah. Mm. Koe tau talanoa whako ki objectivism. O uhinga whokia ke lava he toko taha researcher o mapurea lelei e ne ngā whie mau whakawhoi tui e mo ne mo uisio ki ta. Kai lava ke ne observe and understood ai mea kogu ne whakatotolo i hono anga totolo. Mm. Se ke lava ia hoko ka reu tau train ho tau Atamai ke mo kui lelei. Se ke kapate tau te sio mai me enkolo koe o e lotu whakaristiane. Tala mai whaka e wholofola.
fuafua to'o e malala I a kaumi ho fofonga. are. O uhinga fokia, e la veke tau biliu mai ke mo I faka'aho. Oua te ke o mai ho fie ma'u whakafo I tui, ko e makatuunga ia ke sivi I mo uhinga e ake hamea ke. E kono uhinga e hala pe ia. E koe fie ma'u ia a koe fie ma'u ia e mea ku ke sio kia. Se da whakpita tolu ke Atamai. So ka te atoha e ngolo taha. E whakatotolo koni o wai whake se hui o pehe. Ko hae iwi mālohi taha o kune mapurei e tau whaitu utu nimo e tau whiri. Ko tari whako ki au, tari ape me u whakatotolo koni he values. Ko tari upehe. Ko mea kau tau mahu inga ia whakafoi tui ai. Ako tau personally valued. Ko ia a iwi mālohi taha o kune mapurea e tau whaitu utu nimo e tau whiri. Ko uhinga ia e whatotolo ko he value. Kau hanga au ia e pouwalo whakahoko mai ke foi issue whakasoftware po koe Polokalama koe Atamai. Pate tau pehene. Pehe haki I hatoko taha I. Ia tau bebe upuka tau tupo ka taha peung matua tu ane pehe eia. Ko au ia koe ke usai. I'm not good enough. Pe ko au ia ko ware. Mana tu I pe foi whakakau yes e pouwalo. O ku te usanga e kita tohui koto Atamai. E kita ia. A te whanonga e mo uiu pe mata. Sai peo koe ke Atamai leu ke wāre. Te o si stoa e kita ki ai. E koe analyse o eni. Ke uhinga e whakaukau koe personal values. Koe whakaukau koe ia. Koe software ia kune hanga ko tatake te whaitutu ni ma te whire toonga. Koe ulu aki, oku te tui kita ki ai. Pe aku mo onia ka kita. Ia sio pe a kita. Ko te mau be foi ele meni te ua go ia po valu. Ko ia aku ne te fine go foi whakakau ko mindset. Ko mindset ia. Pe ko ne hoko peko ko mindset, oku mahu inga ka kita. That becomes personally value ki a kita. Pe ko te hanga peo whakamahu inga ia, aia o uhinga ia, o wofi au pito e ka kita, ki te mo ui. Pa te tuu kita o malu I roi mea koia. Pa koe konga ko e te malu I, e asima ia e te respond ki ha mea, au beheni. Awa tahatala mai, masi. Kai ki ai whakalelei e ngau, ha mea uke behe ai. Te tuu kita ti wheni kita. E fo I mindset ko ia, tata bebe ton be kuhala. Au te tuu kita o malu ia. In visa polo ukake asima e fo I ata ia ko ia. Ko te tō o ngā pe kita u Atamai. Pe ko e lau mai te mātua pa te tau ngutu kita. Ko taim ko te tau ngutu ai. Ko te hanga ia o malui e fo I mindset ko ia na te whao. Whao e hai, whao e kita. Pe koe mea ia o mahu inga whakafo I tui ia ka kita te malu ia kita. Soko ne ASEAN he loki ako e pou walo. Keke usai au ia. E keke whai heki tamasiia e ne ako. E keke whehu ia I loki ako. E keke hau ia o ako. E hano inga. E mahu inga nge ne hanga ia ti whene foi Polokalama ko ia. Ai koe o kuhoko ia koe mea ia kumahu personally value ia ki ai. E ko hano inga. He kono mindset ia. Nai whao e hai e ia. Makatuunga hea. He ne whengawe aki koe moe ātakai. Utau e whuke koe psychosocial. Indirect ai individual moe ātakai. O ne whakafuo ia te hanga kita o stoa ia ke tukunga manatu koe I oto Atamai. Ka koe ki tau talanoa tau tolu ki ais e pūparo.
Tau sia ne hange ko i whakakaukau e taha upe he. Sika. Koe ko toko taha maa. O asi he kakai toko lahi. Koe ko tau tupu. E au ke kakai lalahi. E u tau pehe ko mata hu. Koe i whakakaukau ia. Nai ha. Na tau hanga tohi i he o rita toku tapu. Pa ustoa ia. Koe ne whekau aki ana mo e tau to o ngā o to me tiki pe ia. E ku hoko ia koe ngahi to o ngā maheni. O ku ne ue sia tau tolu. Kau tau whia mau ke whakariliu e to o ngā koe ia. Koe ki tau ilo tau koe te tau whakariliu whepe. E koe whaimia ene o kuiai e ne whia mau ke te saiange ne mo ui. Me he tūnga mo ui lolo tonga. Ta koe whehui. E anga whakawhe o toi saiange. Koe tari whako e liliu. Ta koe whehui ko noa. Ta koe whe konga hao mo ui ke liliu. Koe tari koe ki ai. Koe ngahi information hala koe na ke whao ke o rita toku tapu. Te koe ki tau waka tau tolu ki ai. E tau ilo. E tau lava o whai e for self-management ke hoko mo. So kau ate whi whakatātā koe nia pou kwaru. E uhinga koe o kutalamai he kau tahi uia mamani. Koe peseti lahi taha ha whanua. Tau pepe peseti whitungo furu. Koe mental problem. Koe ke lava o mapulea lelei e fui o rita toku tapu. Tatau te whitu ki he whakakaukau mo e ongo kui ai. Ke se anke fu paloporema koe ia e pouka. E koe fu fo i mi sini koe ia. Koe very powerful wa uta. Koe ke tau tokanga ki ai. Tau behe koe fotu e computer. Nai peisia i fu i mi sini koe ia. Bona, mare. Tato tolo advance tau ilo ke computer. Ka keke advance tau ilo tau tolo ki he. I fu i mea koe ne pure i e tau mo. So kau ate whi whakatata. Koe lotu puta. Koe taha principle o ngā au e ai po walu. E lotu puta. Koe ni alu kaha taha mō nike. Koe taha e ne tefto i tau mua. Ke oa tene hanga ai ai ngahi whakakaukau no molo ke ne pure e ne mō. Are. Ka koe eke koe ke kau puta. Koe hana uhinga. Koe nau tari koe ngahi whakaukau no molo. O kuuho a kia mo uisi o kita. Mi he taimi kotoa. Ai koe nau whakaukau. Koe uhinga nau oa whae meditation. Mo discipline ke nau repeatedly whaha fo i mea ke condition nau toki ai. I o te nau whoki ki he toonga ngā mahe. E koe toonga ngā mahe ni ia. Kono kawe ngā o na ia. Maaku. Are. Koe whai filosofia behind ia ko tau tolu. E koe ne tonu peho mo ui. Os automatiki peka koe ke whae koha ngā ue. Ke lelei iaha kakai ke. So koe tahaya nunu atamaki e tau tai tokango ke mo ui lelei o rita toku tapu. E koia o kune hanga ko whanau i ai whepaki mo i ke koe he tau nofo. E koe taha whi paloporema koe ia he tau mo ui ko impulse. Ko impulse ko hinga koe. Koe tau ta e ta ofi pe koe homo vave e tau ko tau loto mo tau atamai. E koe hoko e ngai whepaki koe ni. E tau mo ui. O koe i te ita vave e kakai. E povalu. Kau te ata e whi whakakaukau koe i he wholofolau tau auka koe pasiva ilo. O si lahi e whakatotolo he taimi ho neuroscience. O peisi he whi whakakaukau koe ni. Koe tau kei kotoa pe wahano peisi whakakemikare. Te kono whakarea whapapalangi. Every experience has a chemical basis. Ka pao ko mo one ko alo tau tangata ke ite ita vave.
Koe fo I tau kei fo kia, koe fo I experience ia, koe fo I toonga koe ite ita vave. Pe koe ite ita o ku kona honoanga. Koe mea kau koko he taim kou te fu ita tō tua maupe. O ku release e kemikare kona ia I hoto, mi hoto utoko to sino. E toi release mo esitia mo to ke te ki tua. Ola. Pe koe taimi lahe tu tau faa ita pa tau tō tua pa tau vai vai ata pa te pehere ma masi oso kui vihe ita. O koe ko ose I vi. Kono uhinga he kuke oange koe whainga maare ke tukuange uke mkare kona koe ni. Mo esi kona koe ni me o kete. Koe uhinga ku te tā vai vai ai. Ta koe uhinga ia aku contribute ai u tau kei kona koe ia ki he maha maha ki koe mo. Ka hano uhinga he koe ke lava o rita top tapu o whakahoko no whatongia ke ne lava o ai kita ke te matatari lelei a ngahi pōre anga mahen o ngahi kulukia kehe o mo ui I he whanonga Faka'aho. Ono uhi ngā ia. Tau koe ke tau tokanga ki ai e Konga. Pa te tau auha pē ai. E kula, ti peita polo whoke tai mine tala noa. Oku whekau aki e Aku koe ke whain ke paloporem Atamai me kansa. O ko sea u whakatotolo ia ki ai. Ki u whekau aki koe maha maha ke mo I. Tau physical health pe moi mo uia e Atamai. Tau si pe tau ngāo e tatu ke. Sake e kau ate ai pore lahi koe ki he ngāo e koe ni ki he mo uia e Atamai. Alo whai e ki a workshop mo e seminar he kautaha I tongani pa koe. E ka ko whai kau ngāo koe. Ai ke nau hao ngā dolu. Ta koe eke koe hano hinga. Ta mena to. Tanka leo koe ke moto ho mau tapiri o mau dolu. Ka ku ngalo he toko lahi o uhinga mo uia e Atamai koe fo I alunga ho hoko. Ai au uhinga o malawa ke mo ui lelei ho tau Atamai. O malawa ke tau paloporema Atamai. O malawa ke tau puke Atamai. Ka koe fo I extreme fo kia puke Atamai o walo. Koe hala hui ai kemikare. Whakatupunga he ngahi mea ke. Ka koe pesetia ka kai kou puke Atamai o toko reka ia. O whakatatau ke pesete whitungo fulu o ho population ha whanua. Koe paloporema Atamai. Kono uinga. Koe ke tau lava o ilo ki ai ke information ko tau Atamai. Ta tau lava whakalele lelei. Ta taki lelei mo mapurea lelei. Ka ku asi mai re vaia I he tupure kina goe e paloporema whakasongsiare ke. Tau tatalanoa ani. Ukamata ke asi mai maamani he taimini he lockdown e paloporema koe domestic problem. Kau ai mohono abuse e whanau. Kono uhinga ia. E te kai ke ako I tau tolu ia I he whonga koe ke tau matatali lelei aki. Ai ngahi pōre. O ngahi whainga taa o mo ui Faka'aho. E tau mo ua pe tau toria I he ako ke ngahi mea I tuaka ke tau ako ke tau. Tau si hane taimini e Pauwalo. A mea kona tau tua ki he University Loa au. Tau si hai ahone. Tau kei alu peo whakamamafa I he uhinga whakaekonomika e ako. E tau o ako. E te hoko koe fo I koloa. Ke lava whakatau I tahe pāketi. Ka whehui. Ka pāte tau mai ke tau sio whakalotu e Pauwalo. Kai whewhe hoto ngeia whakae tangata mo whakae whewhine. O whewhai mea koe ia. Sigen, tau o embrace fo I mea koe. Utilitarianism. Ako ke maa kawe e te hoko koe fo I komoto ti. Tau si he taimine ulahiang e mau ia. I he lerei o ku tau mau. Kono uinga koe tau ta e tokanga ka tau tolu. Ko tau ngeia whakai tangata.
So ka ata ki fatata e po ba o tau ngei a whakatangata a whoke o tau ke he o tau ai ta tol ke tau ke he me whakamono manu ke he ka pau te tau mui ta tol he i he tala noa koe a ta win a survival of the fittest koe pek maalohi koe a kume koe might is right koe tau mai koe ke society koe tangata koe tau tae tokanga peke mo uilele o rita top tapu koe Atamai pe pau kwa o tau lau maari e ke mo uilele mo ia pe tau tonga mo ui ake o wha pe mo whakataki mo whaitotonu mo ia ia koe kai peke fiti o ngofo i mea koe ia po walu te tau ke fok tau tolu Ia. ka pau te tau fuhu koe rei polo fone u tau whai ke ai tātu koe nau tau whakamanu ku whanga whakatapu tahana uhinga he kumore ho tau nge ia ai koe tau pehe o tau make he ai me whangamonu manu ke ka pau te tau sio ka haki ni ihu ko na wanga pala kupe koe whai rei polo koe tau whai ke ai anga whakamanu e ka hana uhinga he koe ke fiti o ngofo i o rita e koe koe Atamai e mo uile rei hono whakareata kai lava ke tau tataki whakalere mo mapulea Lelei e tau mo ui e po Are. Eko uhinga e tātānoga ni he konga e Polokalama uraki. Ke whakamahina e mahu inga whauwhau e whai kawe inga ko ni. Ko e tau investment ni ai o ku masiva au. Te konta whakatea lea ta very poor investment i whai orita tapu ko e Atamai. So ke tau talanoga ni he principle of whakatemokalati e po wala. Uhinga mai whoke whakaukau ko te mokalati. Ko for the process of depersonalization. Are. Ko tau hanga whakamawa he tau tolu kai lava ke tonu e tu fotu wha mo e wahe. Ai koloa mo e whainga mai. Taka pau rewa heke ke mo uilele o rita tau tapu. Heke ke tau au sia da tole mea ko ia. Ai whaka tau tala nota tau he evolution ko society ka ko isi o kehe. Ka ko hinga u tau mai ia. E whekau aki ai fo i to onga mo ui ko ia. E whai totonu. Mo uilele o rita tau tapu. E po walu, ko pehe ke whakaosea ki ta Polokalama e whewhingi, mani toke ta tāno whakaluku fua pehe ni, Toi. Toi. Ko taha e pore lahi taha koe, ko au? E po walu? Ia. Ia. Hokat pe koe. Hokat pe koe Ko Sika. taha e pore lahi taha koe, ko taha e pore lahi taha koe ki he Atamai, ka whai pore ua. O kui peia i he mala e koe psychology koe cognitive distortion, Wea whilia e taha ngā o aki koe irrational self-statement. Eko u whakakau hala kau te seanga ki ta fuatu ko to Atamai. Anga ko u whakakau hala ko ni o kawia ko poto taha. Pe kawia ko foi hia. Kawia ko foi tika. Kawia ko maa. Ko si o lalo pe au pa au. Ko u whakakau hala ko au lahi. Pe foi konga e taha. Konga ko hono ua. Ko u tau kei tamaki he tau mo ui he kuhirina, ka ke tau lawa ta tolo solova. Ka ku nofo peia i he tukunga manatu ko e tau tolu. Ka tau ngau i tau lawa solova, au mo ui peia. Ka koe ne algo ke lahi ange te nau fu te nau tolo taki e tau toonga, ka ke tau ilo tau tolu ki ai. Ia. Ona. Asia he tau respond ko ka mea. Tau to sio ka mea, pa tau respond. Pake paloporema mea ko tau respond tau tolu ki ai he kono uhinga. He spake u mea goho tau Atamai,
O ne hanga drive tau ke tau respond. Ka ke tau ilo tau tolu ki ai. I he taimi lahi. So ke fu lahi kone mea koe whakakau hala ia tau tolu. Are. Tau sio he social media. Tau sio he social media. Boko ha mea. O tau whenga beta ko lahi ke respond negative ki ai. Are. Ai ko taimi ko te respond negative e ka mea. Kono whakarea ka. O te wholahi atu e kita e te tae mau. O kita o te wholahi atu kita. Are. O te uhinga e situation. E koe ke te mau kita. Mona. O uhinga e te respond ki ai. O te tae tokanga koe ke ai o rita top tapu ke mo ui lelei. Pea ku hārewa. Lere taware holo u whakakaukau. Mare. Te ke te develop e kita a sophisticated knowledge, skills, te mo experience. Ai whakatau talanoa ke intelligence. Yeah. Ai koe tau intelligent deficiency a tau tō. No. Whaka, mo ui whakapoto. Mo ifo. O te moia ke a ko e whainea koe ia e pōpā. Ka koe ke tau invest tau tolu ia ai. E koe uhinga e koe tau kawe koe ni tau invest ia ai. Ka pau tau whi mau, anga e koe tau nofo koe tonga ni tō. I tā nofa tā tātu e Are. o walo. I tō lahene ko alu ki Afrika. Are. E ko alu ki Afrika. E pu whanua lahi foki. Pa te sio ai he mea koe masiva, te sio ai he violence. Sio ai he palopolema keke. Koe whakakaukau e na i au. Hanga he whakaukau koe talamanga te ko tō ngā koe ki whanua si and it's a paradise. Are. Kau tau hanga pe tau tōria haweku ngā taisi ko ia. Mona. Ka hea no uhinga. O kia e ne whekau aki ana, mo i ke tau investi, e whakaloloto e tau ilo, e tau poto i mo ui, mo e tau kei, i o tau orita tō tapu koe koe Atamai. Yeah. Koe ke kakato i investment nia koe ia. Koe hano uhinga, kai whakamō lare e tau mo ui. Ka paurewa u ale palopalem whasosiare ke lahiang i te ita vave kakai, homo vave. E uhinga ia, more likely o immoral e tau mo. Mona. Mare. E whai fundamental basis ko ia, Are se. in hanga ko o mai a society, a just society. Ka mea tau whea mau. Ka ko hinga ki Afrika i po walu. O te algo sio e kontineniti lahi ma. Palo bore ma ke. O whanofo whakakaukau mai ki mani ko ki whanua sisi. Ka ko whehu i, ko hae uhinga ko ke tau ngā we ia ia tau ngani ke hoko koe palataisi, koe mo ui. Are. Ko kutari koe ki ai, e kutikai ke tau invest whakamo'o mo oni, i he fo i o rita top tapu koe koe Atamai. Ka koe ni kutala mai behe folofola, ka tau tae tokanga ki ai te tau auka ai. So ka te wate e whakatātā whakaosi ki Are. whaasake ta ki Polokalama he whiawhi. A issue koe e pōwalo e identity, ko hai au. Se ki he tau alu koe no whakamamafa ki he mea whakaekonomika, mea whakamaterie, Are. O ku tau o tau tori a whenga ke tala ki tau tolu, i he koloa kou tau mau, tau kamata ake mea koe wala. Whenga whakita mai kua whanki wala staila ua mai, kore ke nau mātua. Ei wala ni kua tolu ngeau, whangeau, ka whanki sāketi Nike, eti tasi koe, Reebok, Ka koe kumi mga whanki wala o mai nau tui, O totonu whake tau pehe, this jacket belongs to me. Ka sāketi a aku, So koe halaini e whakakaukau. Koe cognitive distortion. Koe sāketi ko au ia.
Siki hala e whakakaukau. As if ko identity ko sāketi. I whakapipiki maka te au. Pa tokua o ku unuai ki o lunga haku tu unga whakasosiare. Social elevation le wau ia. Me he sio peia a aku. Tokua ko au ia. Soko ne kamata ne whanau e palaboden fasa. Asi maha ki toko taha ia. I he ki kolope koe ama sāketi ia. I he leite seangi ia. Vale. I asi mea koe uongo i whakaheta mea koe tō lalo. E kai mea hoko. Fuhu e hulu hula ia. Eh? So kani ka tau te alwen ge fo mea taha re po walu. Vale. Tau aiho tau whare. Eh? Langa e fu whare lahi. Ke behe au ku kovi. Behe iau mau inga ke a tau whare lahi. Langa koe whare o mātua. Aiha mea teu teu ke make. Eh? Koe te property fo. Paku mo onia. Ke taimi kou alua e whakakaukau o whau e whainga whakakaukau koe. O koe whare ko au ia. Tala au koe whare. Eh? So this house is me. Ko tokua ko ku identity. Vale. O nofo ia he fuunge esti ko ia. Te kai ke whakaloloto ke ne mo ui. Taka toi langa he kau ngā abiha nau whare nau tau toi mo tolo kehe ia. Koe nau motu beko ia. Mo whelongo longoi ko ia. Kai te fakatalanoa. Kovia i bewa ai. Siki hala e whakakaukau. Tau o ti find au tolo. Ke kaki ai o rita top tapu ia ke mo ui lelei. Taka te whi whakatatani e taha. Siki telefoni. Au fuke taki taha turi ke maue. iPhone fiha. Latest. Whakate aha fo i mō tolo makehe. O maimu. Peko lua koe toko taha koe mai telefoni. Ne puke di mataha me. E sio mai e. Koe fo i mō tolo whakamui mui taha. Koe makehe. E kano uhinga. E koe ke whakakaukau e toko taha ia koe. This is my property and that's it. O whakaukau ia pe. Koe telefoni koe ko au ia. Adu koe ha ilo ko mo ui hala. Peke ha ilo ke mo ui. Nge ese mo ui ia. Koe nge ese koe tau mo ui. E ha sino mai ia he tau tō onga. Vale. Mo e tau ngahi waa whetu. So koe whai mea ne taha ke whakaose ke whakatata. Tau tāno ke mea le repo pa. Tau viviri ke maha te ki mea lere ku makehe. Pea mai koe mea lere ia. Whakaukau koe ngō mātua. Si, koe mea lere koe ni, ko maua ia. Koe tō onga te nau whai. Koe olo pe mea lere a ko tō toi peke mapu. Pea ka hau haki tamasi ia kai loto he mea lere o ngangana. E tafulu ai e whini motu ai puka motu ai au ka kata i tō. Ka tau sio ai e pouwalu ke alu koe tau tolo whakamamafa ke kai nge esi e tau mo ui. E koe taha e mea maha unga taha o tau ānaua ke ai ke tau nofo iha a takai o merino, MALO, maau, fia. Hange o ku mōre fo i a takai ia ko ia. Koe hano i ngā koutui o ku whekau aki hanga tonu ia. Mo e tau ata e awe ha whakamamafa, whakamahu inga, mo ngā au e whakavavav, ke whakapapau i o Lelei o rita tokutapu e Atamai. Ka koe anga bea e talanoa whakalukufua e Polokalama koe nia kōpara. Ko tui mahala tene whanau i hanga i whihu. Hoko atu ai ha whakaiki iki e Polokalama koe ka hoko. Ka koe whai poini maha i ngā i. O hange ka te au o koe ke tau awe ha whakamamafa, whakamahu inga, mo hanga aue, whakavave ke tau hanga o whakaivia ai o rita tokutapu. O e tau mo ui mo e tau whanonga.
tau whakamamafa tau tolu I he umea kehe. Te hanghange ai koe ke palanisi tau mo. Ka kutui mahalo pouvalu koe ki ka venga ko fotu atu te pingu. Ke hoko ia ko ha makatuunga ke langa mea I talanoa ngā Polokalama koe ka hoko mai. Malo pito Leonaitasi pono. Ko tu ku mahino o pito a o hanga o fola mai ai ta kavenga ya ke hanga o whamatala ai mahuinga o Atamai a pea mo e paraparema o ku ikai ai pe ko ngahi paraparema o ku ikai ai ke mahuinga e Atamai e tau nofo te vito ki he o talanoa whawhanaki tongani. A koutui koe whakawa e Lelei a ki ta Polokalama koe ni, ko hohanga tuku mai ai mahuinga o e potu topu tapu o e sino. E koutui koe poini mahuinga au pito ia he koe he kapau e ikai ke maama, pe ikai ke mahino. Ai potu topu tapu ko ia I ho wharea. Pea koe hange koe ngahi whakataata ko ke whai toke tā Leonaitasi. Tene ue sia ai tapa ke o mo ui pea ku tau kei, pea tau mātā ai ngahi mo ni mea mo e ngahi mo ni I whakaukau ko ia. Pea koutu mahino Lelei ki he tā kau mamatau nau mea mai, mo ki nau tolu te nau mea mai ke tau Polokalama, pea koe ni ihieni ko whamalo atu ke te nau tolu, nau tānak mai nau ngai whakaukau, nau whotuu, nau tatalanoa mai, kamata ke tau tatalanga mo veitatala, pea mo whiringiaki, ai kawenga mahuinga koe ni koe mo ui Lelei e Atamai, iai a ene kaunga ki he mo ui Lelei ai tapa ke o mo ui ai tangata. Pea hange koe wharea mahino ko ke whai, koe ne mahamahaki. I kai ngata koe mahamahaki whakakemikare, ka koe mahamahaki he ngai uhinga ke kehi, malawa ke ne hanga uesia. A koutui koe ngai poini mahoinga ko ke hanga tuku mai, e malawa ke tatoro aki atu, mano toi tānake ngai whakaukau koe ai ta ngai Polokalama. Hoko whakawikeua aia koe ose wikeua meheni, koe wikeua hoko te tā hoko atu, ka e mui atu peke ngai whotutu, oku ke whai mai ki he ta kawenga. Oku ai peko whato ngahi, oku ai ngahi whehui, ka kou sai peko tui kou wakai ke ngahi whehui e Leonaitasi, pe mo ngahi tānaki, oku osi lava pe o sitari e koe ia me hulu ke whai mai. A koutui ke tuku pe ke matanga ke nau tatalanoa ki ae koe mea maho I ngā koe kamata ke ta fofoa I mai I he tau Mitiafaifio ai tokanga makehe mo a tokanga I kina ai mea koe ni ai kawenga maho I ngā koe ni kuke o mai. Ka te uhanga pe o atu ke te koe ka pau te a mea ke toe tānaki mai. Ia koe mea whai mea taha e pouvalu. Ia hu mai koe. Iyo, malo pito e pouvalu. O koutu ia ku mahuinga pe. Koutu ia ku mahuinga pe ke tau whanongo kakato ki he whakaanga koe kua mai. Te ngahi whakatupu talanoa ko ia. Ke whai aha no whakaloloto. E koutu ia tau whanongo kakato ki ai. Pea mo e tau talanoa I magatunga e tau pe whakaapa-apa aki mo e tau pe veitokai aki Lelei.
e tauhanga i o whauhanga i ilo. Kaki ngata pehe to e whamama ka tau tolu, ka lava to e tokonia e tau whanonga he mo ui Faka'aho. Ia. O tui kai whai mea ia ko kakata ko walu. Te wahanga o... E koe tau mua whakia e hau ni mbeki koe. Ia. Mahalo koe mea e hoko te uhanga o ki o atu penga i whakaukau ke whanongo mai ki ai i he mea koe ni e. Ia. E kai ke uto katoa atu, he kai ke uto katoa atu ka te uhanga peo to a hanga i whakaukau o ko wakai hifo o ku mahu inga ke o atu ke whai mai ke ai ha tānaki. Ko wha malo at ka te mōtoro koe ni mō wha malo mai pe mō wha loto lahi mai. Ka kou wakai fueni kia whakaukau pe mahale taha pe ua, ke to o atu he koe toi ngā koe ngai whamalo pe mo whaloto lahi nau fia fia i he Polokalamani i he ne kamata koe uloa ki koe Iyo, sai pe a toa taha koe ni, kiri whihiri ate koe tānaki mai pe, whalotolahi ko hui kapeloto, sai au pito pe koe whalotolahi mai a hui kapeloto, ko lua hoko o folanga, koe tānaki mai pe mo whalotolahi, ko mere pola pe a mo loma en loma tonga koe toko taha pe eni, e mere pola koe aia o kuke pehe e koe pāti patoa, koe pāti whangamanu, aia koe pehe ni eni e Leonaitasi e Sika mahalo koe ne uhi ngā ki he tatalanoa moho tānoa koe ane nai koe he kai ke lava mapure e Atamai pea tau alu lewa whae ngahi tō o ngā hange hawhanga manu o ikai ke to e nofo i e mo Lelei a Atamai. Ko tui koe tānaki mai ia koe whehu i ia, ka te utukat ka te koe ka toki hoko atu. Povalu. Ia. O kore mua ke tau whakaatata e tatalanoa hono whakapolitikare i e ka veinga koe ni. Me tau mua whakitatolu ke mama. Koe whakauhinga ia tau whakapapa peta toke whakauhinga e kakai. Ka koe anga ia koe e tau rei polo koe u tau whai i he mo ui Faka'aho. Ko koe ke uloto au ke tau hanga o fusi mai e Polokalama tau a ke whakapolitikare. Ko asinga i hono whenga e ka venga koe ni ke mama ke kakai. Ka pate tau to e fusi mai e tau toria ke whakapolitikare i. Te tau alta tolu ki he u a senita ia e more mahu inga ia o e fo i ka venga. Sai E povalu. Sai koe. Ko whamore mora peke te hui koe ni. Ia. Mahalo ko koe nau ke... Mahu inga pita ka venga koe ni. O kuke whehu i mai, koe ni uke mea mai pepa ke mamata mai pe ki he tāri alo au Sika. Ko tui ku mahino au pito ia pe a koe mo oni i whakaukau ia ku whaamu. A Sika ke talanoa i tau ataina pe oua e hu mai hano whapipiki ki a ngāhi tui mo a ngāhi kupu whapolitikare he kou tui mahalo koe uhinga pe a Sika he koe whakarea na ne whai e mere pola. Koe uhinga ki ha whaahinga mea pe koe uhinga pe ke patoa, uhinga pe ke tangata, uhinga ke a sias, uhinga ka apiako pe ko whainga kulupu pe na uhinga pe he tānoa kau kai ke whakapatonu whakapolitikare. Ka te uhoko atu au ia ki he maharu toi pefo i koe toenga u tānaki mai ia e Leonaitasi koe whalotolahi peka ko tuaike ki wakai fo pe ki a lua hoko o folanga. Tulou atu lo tonga whekumi ki whaahinga ongo o ku whakapupunga. Me ai ai lotokovi, me heka, mo ngahi ulunganga pehe o ko whamoni e ku